borba da bude. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Za krvi naša Vojvoda, a strajke bombe četnici, bombe četnici. Iz ove naše pobjede. Dragi srpski četnici, dragi obožavaoci srpskih četnika, draga braćo i sestre, evo danas je jedan poseban dan ovde u dijaspori, pogotovo za grad Dortmund i za našu parohiju ovde Dortmundsku, gde smo se okupili ne svakodnevno i sa jednim vrlo posebnim razlogom. Mi, hvala Bogu, ovde danas imamo naše četnike, ljude koji su bili i koji su ostali ono zašto su se i zakleli. No, draga braća i sestre, laž i neistina, kao i uvek, koja se bori protiv pravde, ali uvek zapamtite, pravda pobeđuje, a ne nepravda. Tako je bilo, nažalost, da četnički pokret, naravno, u onom vremenu kad je delao, kad je spasavao rod srpski, nije mogao da dođe na vlast od komunizma, koji su prevarom došli na vlast, i ta komunistička vlast je trajala 50 godina. 50 godina je trajalo i čavilo je neznanje o pravim ratnicima. Oni koji su nazivani izdajnicima, oni koji su u školama bili zloglasno proglašeni, da mlade generacije za tih 50 i 60 godina ne shvate zašto su se ti ljudi borili. Tako da danas srpska dijaspora još ima svoje takve ratnike koji žive u izgnanstvu, koji još nisu posle rata, tog zloglasnog drugog svjetskog rata, otišli na grob svojim očevima, svojim dedovima. Nažalost, dočekani su i drugi prljavi ratovi, ovi zadnji ratovi, gde smo opet žrtva bili mi Srbi. Imam osobitu čast, kao dugogodišnji sekretar pokreta u Engleskoj, 35 punih godina ja sam bio sekretar, i za cijelo to vreme od 35 godina ja sam imao najljepšu i najbolju bratsku saradnju sa upravama našeg, prvacima našeg pokreta iz ove zemlje, kao što su bili pokojni Vlade Čudić, Tode Ilić, i naš ovaj brat Koluvija i mnogi drugi u ovome našem sastanku, i da prenesem njihove pozdrave i njihove želje za sve vas ovdje u našoj, mislim, ovoj slobodarskoj zemlji. Mi smo se sinoć malo sastali ovdje sa lokalnim odborom našeg pokreta i nadamo se da ćemo imati još bolji razum i bolju akciju i bolje veze jednim među drugima. Ovdje smo isto tako diskutovali da bi poželjno bilo da se, mi imamo veliko članstvo, kako bi rekao, brojno članstvo u Engleskoj, Kanadi i Americi. Bilo je poželjno, pošto mnogo našeg svijeta živi u ovoj zemlji, da i ovdje se naše brojno stanje poveća. Predložili smo da bi bilo poželjno da se plati kao 25 evra godišnjo,
članarina i list, zapravo istu sumu bi uključena bila i članarina i list Srbija za 12 mjeseci. Ja. I to bi bio, kako bi rekao, još mnogo značajniji slučaj i tako stvar. Svi ovi koji osjećaju da su četnici bili, kako bi rekao, branioci naše vjere, branioci našega naroda i svega, i da žele da se upišu, nek se ovdje jave u ovoj lokalnoj upravi i oni će se tako upisati. Kao što rekao, dobivat će svakog mjeseca naš list Srbiju koji govori u ime našeg četnika Ravne Gore ovdje u Njemačkoj. Zaista mi je drago da poslije ovih veterana rata, ovih naših starih četnika, poput brata Koluvije i brata Ilije Preočanina, dam i ja neku riječ i budućim naraštajima i onima koji dolaze. Slijediti put boraca pokreta neumrlog generala Draže Mihajlovića, a osnovni ciljevi nas, članova pokreta srpskih četnika Ravne Gore, jesu ti da se što više učlanujemo, prilazimo i poštujemo ciljeve pokreta, da se u sklopu radimo na svjetlijoj budućnosti našeg pokreta i našeg naroda. Draga braćo, ovdje u Njemačkoj, radujemo se na tome da se ne zaboravi borba srpskih četnika. Želja nam je da u svoje redove učlanite što više članova i da skupa sa nama, svojom braćom u slobodnom svijetu, svojim idealima i svojom idejom radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg viteškog pokreta, naše vjere i našeg krsta. Posebno da se zahvalim četnicima koji su sa tako velikim entuzijazmom i u tako poodmaklim godinama prevalili toliki broj kilometara, hiljade kilometara, da dođu iz Engleske i iz drugih delova Nemačke da bi prisustvovali ovom našem skupu. U ovo naše burno vreme, kada se čitamo po novinama da se ni grob našeg generala Draže Mihajlovića još uvek ne zna i da se još uvek nije otkrio. Bogdane, Ilija, naši stari dinarski četnici, brate Ilija i ostala braćo i sestre, pomoz Bogu. Kad čovjek dođe na ovakav skup, cijelu noć razmišlja šta da reći. Ali sve to što bih smislio i rekao ovdje, vjerujte mi da ne bi bilo ništa prema ove slike koju imamo, ili tako? Ovo je najbolji pokazatelj da je ovo danas uspjelo. Danas se u nebeskoj Srbiji raduju Draže Mihajlović i vojvoda Momčilo Đujić, jer njihova borba nije ostala jalova, a ovo je najbolji dokaz. Ništa nema gore nego da njihova borba nije za sobom ostavila nikakvoga ploda. Da svu sreću vojvoda Momčilo Đujić kao bistri dinarac u rasijanju, u Americi, u Engleskoj, Kanadi, Australiji, osnovao je pokret srpskih četnika Ravne Gore. I zahvaljujući tom pokretu, mi koji smo bili u otadžbini, koji smo živjeli pod okupacijom komunističkom, imali smo šansu da čujemo kako govore i kako zbore i slobodni Srbi, a ne onako kako su nama plasirali komunističke laži. Njegoš je rekao neka treba služiti česti imenu, neka bude borba neprestana. A ovo je upravo taj dokaz. Borba nije samo sa puškom u ruci. I ovo je borba. I to velika borba. Naša najveća borba jeste da onu žeravicu koja je zapaljena na Ravnoj Gori i na Dinari, da mi to prenesemo na naša pokoljenja. Moj kum Boško Zečević je rekao, možda nećemo uspjeti. Mi nemamo pravo na neuspjeh. Mi moramo da uspijemo. A najveći uspjeh je upravo ako to prenesemo na sljedeće generacije. Iz takve situacije mi moramo dati sve od sebe da mi nešto učinimo, da pokušamo koliko toliko olakšati naše braći koja su pod okupacijom na Kosovu i Metohiji, u zapadnoj Bosni, Hercegovini, koja su u našoj Srpskoj krajini. Trebamo da vodimo računa o njima. Kako i na koji način? Financijski sigurno možemo, ali naša moralna podrška također njima velika pomoć. Mi u Kninu imamo danas omladinu koja je toliko vatrena, iako je Knin pod okupacijom, da pozivaju mene kao predsjednik dinarsko-četničkog pokreta da osnujemo odbor u Kninu. Prosto ne mogu da vjerujem. Dakle, ne može niko srpsko četništvo da ugasi. To je istina. Želi tu Crnu Goru, Hercegovinu, Dalmaciju, ta borba nije ugasnula do današnjega dana. Ovo što se dogodilo sad sa našim Kosovom,
sa Krajinom. To je samo jedan trenutak u našoj srpskoj istoriji. Biće opet i Kosovo srpsko, biće opet i Krajina srpska. Samo